ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода зимни шиносоӣ бо соҳаҳои гуногуни ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан таваҷҷӯҳи масъулин ва шаҳрвандонро бо таъмини оби полезӣ, ободу тоза намудани оромгоҳҳо ва дигар масъалаҳои муҳими рӯз ҷалб намуда дар назди масъулин супоришҳои мушаххас гузошт. дар рафти сафари корӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз деҳаи софиёни ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан аз пойгоҳи обкашӣ дидан намуд ва зикр гардид, ки ин пойгоҳ бо маблағгузории аҳолии деҳа бунёд гардида барои 70 хоҷагӣ хидмат мекунад. дар идомаи сафари корӣ дар ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасани деҳаи Софиён раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода аз рафти ободкориву тозаю озода нигоҳ доштани оромгоҳи деҳа дидан намуд. бояд тазаккур дод, ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва бо маблағгузории сокинони деҳа даромадгоҳи оромгоҳ ва болопӯши он аз навсозӣ карда шуд. раиси шаҳр қайд намуд, ки бо роҳандозии кори хайр дар ободонию созандагӣ ва тоза нигоҳ доштани оромгоҳҳо саҳмгузорӣ карда шавад. гузориши Дилафрӯзи Ҳафиз, Хайём Ҷӯраев ва Зарҳуни Неъматулло. идомаи барнома ғамхорӣ нисбат ба собиқадорони соҳаҳои гуногун аз сиёсати иҷтимоии пешвои муаззами миллат сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегирад. дар ҷараёни сафари корӣ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода собиқадорони меҳнатро мавриди аёдат қарор дод. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар доираи сафари кории худ ба ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан бо як қатор шахсони фаъоли ҷомеа мулоқот намуда собиқадори соҳаи кишоварзӣ Усмонов Супонқулро, ки 85 сола шудааст, аёдат намуд. зимни бозид раиси шаҳр аз саҳми арзандаи Усмонов Супонқул дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва ободии диёр қадрдонӣ намуда изҳор дошт, ки чунин шахсиятҳо намунаи ибрат барои насли наврас мебошанд. ӯ таъкид кард, ки хизматҳои содиқонаи собиқадорон ҳамеша дар хотироти мардум боқӣ хоҳад монд. ба Усмонов Супонқул тӯҳфаҳои идона ва тӯҳфаҳои рамзии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим гардида саломатии бардавом ва рӯзгори обод таманно карда шуд. мақомоти шаҳр таъкид мекунад, ки ғамхорӣ ба собиқадорон ва пос доштани заҳмату хизматҳои онҳо яке аз самтҳои муҳими сиёсати иҷтимоии роҳбарияти кишвар ба ҳисоб меравад. гузориши Майсара Тиллоева ва Шоҳусан Солиҳов. ба муносибати 28-умин солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ дар заминаи нақшаи чорабиниҳои шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент маҳфили телевизионӣ таҳти унвони пешвои миллат кафили сулҳу ваҳдати миллӣ баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. соли равон санаи 27 июн ба имзои созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон 28 сол пур мешавад. ба ин муносибат дар заминаи нақшаи чорабиниҳои шӯрои вилоятӣ ва шаҳрии ҳаракати ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент маҳфили телевизионӣ таҳти унвони пешвои миллат кафили сулҳу ваҳдати миллӣ баргузор гардид. дар толори калони тарабхонаи дӯстии шаҳри Панҷакент роҳбарият ва фаъолони ҳаракати ҷамъиятӣ ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд шаҳри Панҷакент намояндагони соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ аз ҷумла кормандони масъули мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент кумиҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент собиқадорони ҷангу меҳнат сарбозони байналмилал омӯзгорон аҳли зиё хонандагони массаҳои таълимӣ ва дигар қишри ҷомеа ширкат варзиданд. ба саволҳои гурӯҳи эҷодӣ
تلویزیون سوخت نمایندگان ساحه‌های گوناگون پیرامون نقش تاریخی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تامین صلح و وحدت رشد اقتصادی و اجتماعی وسعت کارهای آبادانی و سازندگی معرفی تاجیکستان همچون کشوری صلح و وحدت آباد برای جهانیان اندیشه و ملاحظات خویش را ارزیابی نموده حاضرین و مردم وطن عزیزمان را با فرارسی روز وحدت ملی صمیمانه شادباش گفتند. از طرف اهل فرهنگی شهر پنجکین برای اشتراکچیان این محفل تلویزیونی برنامه رنگارنگ کنسرتی نمایش داده شد. مورد ذکر است که برنامه تهیه شده در عرفه 28مین سالگرد روز وحدت ملی توسط تلویزیون ولایت سوخت و دیگر شبکه‌های تلویزیونی نمایش داده می شود. گزارش عباس همراه‌زاده و خیام جورایف. برنامه را ادامه می‌دهیم. با تشبث ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با دستگیری مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند یک سلسله همایش‌ها، صحبت و واخوری‌ها وابسته به رشد ساحه سیاحی دایر گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. در شهر بوستانی پنجکند و موضع‌های مهم سیاحی آن یک سلسله واخوری‌های سودمند با اشتراک کارمندان میلیسیا، نمایندگان بخش سیاحی، روزنامه‌نگاران، رانندگان، راهبالدان و سرحدبانان گذرگاه سرحدی سرازم برگزار گردید. چاره‌بینی‌ها با تشبث ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان و با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند دایر گردید. ملاقات تحت راهبری подполковник میلیسیا دلافروز کریمزاده، سردار شعبه میلیسیای سیاحی ریاست اکولوژی و سیاحی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. کریمزاده تاکید نمود که مقصد از تشکیل چنین چاره‌بینی‌ها دستگیری شرکت‌های سیاحی محلی، تحکیم همکاری با ساختارهای دخلدار و تامین امنیت کامل سیاحان میباشد. با گفته او یکی از مسائل مهم نبودن هماهنگی شرکت‌های سیاحی دولت‌های همسایه و مقامات تاجیکستان است. متاسفانه در حالت‌های علاهیده در نتیجه همکاری نکردن شرکت‌های سیاحی خارجی با مقامات‌های دخلدار کمک و دستگیری سریع‌وقتی به سیاحان امکان ناپذیر می‌شود. ما باید برای حل این مشکلات توسط همکاری‌های منطقوی اقدام نماییم، ابراز داشت دلافروز کریمزاده. در چاره‌بینی همچنین اسرائیلزاده نظیره مدیر بخش سیاحی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند اشتراک و سخنرانی نمود. قید کرد که پنجکند یکی از منطقه‌های کلیدی در رشد توریسم تاریخی و فرهنگی در تاجیکستان میباشد و تامین امنیت سیاحان و خدمترسانی باصفت از عامل‌های اساسی رشد من بعد به حساب می‌رود. ما آماده‌ایم با همه ساختارها همکاری نماییم تا به سیاحان نه تنها شرایط خوب بلکه تجربه مثبت از سفر به تاجیکستان پیشنهاد کرده شود، گفت اسرائیلزاده. اشتراکچیان مسائل‌های مهم تامین امنیت، سطح خدمترسانی‌ها، نقش راهبالدان و ضرورت هماهنگسازی فعالیت بین کشورهای همسایه را محاکمه کردند. ملاقات همچون قدمی مهم در رشد توریسم استوار و تحکیم همکاری ساختارهای مربوط در سطح محلی و منطقوی ارزیابی گردید. در ساحل دریای زرافشان با اقدام صاحبکاری وطنی روسلان صالحов در مرکز خدمترسانی و استراحتی بیش از کارهای آبادانی و سازندگی گسترش یافته این موضع به مکانی دوست داشته ساکنان، مهمانان و سیاحان تبدیل یافته است. شهر پنجکند نه تنها دارای تاریخ قدیم بلکه امروز به یک مرکز نو زمانوی سیاحی و فراغتی تبدیل یافته است. یکی از موضع‌های نو دلکش در مرکز شهر موضع بیش از می باشد که از طرف صاحبکار روسلان صالحov بنیاد شده است.
باید قید نماییم که این موضع دارای آشخانه با 15 نوع خوراک‌های ملی، حجره‌های خوراکخوری، تالار کلان خوراکخوری، حوض‌های شناوری برای جوانان و کودکان میباشد. مورد ذکر است که در آشیانه دوم یک تالار کلان برای بازی کودکان با بازیچه‌های گوناگون تشکیل کرده شده است. همچنین در موضع بیش از نزدیک 20 نفر با جای کار دائمی تامینند. صاحبکار نقشه دارد که در آینده مهمانخانه و مرکز خدمت رسانی نو بنیاد نموده ساکنان بیشغل را با جای کار دائمی تامین نماید. باید قید نماییم که کارهای ساختمانی مهمانخانه آغاز گردیده. در درآمدگاه موضع نامبرده یک مهمانخانه دو آشیانه با شرایط خوب زمانوی که دارای 44 حجره‌های استراحتی فراغتی میباشد تا جشن بزرگ ملی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مورد به ذکر است که در بیش از یک بنای علاهیده برای حفظ آببازی برای عائلوی بنیاد گردیده است که ساکنان میتوانند در وقت‌های فارغ از کار با اهل عائله آمده استراحت و فراغت نمایند. همچنین باید قید نماییم که در موضع بیش از بنیاد شرشره‌های صنعی با نور هماهنگ با موسیقی تشکیل کرده شده فضای آرام و دلانگیز را فراهم می‌آورد که ساکنان و سیاحان شبانه به این مکان آمده استراحت و فراغت نمایند. انشاءات چون بیش از و مهمانخانه‌های نو نشان می‌دهند که پنجکین به مرکز مهم سیاحی و خدمت رسانی معاصر مبدل گردیده است. باید قید نماییم که در پهلوی این مکان مهمانخانه 5 آشیانه با نام پنجکین پلازا بنیاد شده است که در آن 35 حجره‌های مجهز برای مهمانان و سیاحان داخلی و خارجی میباشد. در دل شهر پنجکین که 100 ساله‌ها به جهانیان با فرهنگ و تمدن بی‌نظیرش معرفی می‌شود، امروز مهمانخانه‌های زمانوی همچنین عامل مهم در رشد ساحه سیاحی بنیاد می‌یابند که یکی از نمونه‌های برجسته در این سمت پنجکین پلازا میباشد. مهمانخانه پنجکین پلازا برای واخوری‌های کار استراحتی عائلوی و برای تشریف سیاحان بهترین امکانات‌ها را دارا میباشد که مطابق با استانداردهای جهانی طرح‌ریزی شده دقت خاصه به تازگی و عرف و عادت ملی داده می‌شود. ادامه برنامه اطلاعاتی پیغام. با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، رهبریت جماعت دهاتی اماندره و صاحبکاران و شهروندان سخاوتپیشه تصمیم گرفتند که در کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی در دیار خود سهم ارزنده خود را گذارند. با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین، سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان به دهه خواجه غریب جماعت دهاتی اماندره به مسافه بیش از 2 کیلومتر خط آب نوشاکی کشانیده می شود. با این مقصد در ساحل دریای زرافشان چای عمودی کنده، از آنجا توسط لوله ها به حوض بالا پوشیده آب آورده، پس آن در نوبت دوم تا به دهه برده می شود. تا حالا از طریق حشر و جلب متخصصان چاهای عمودی آماده کرده، خط برق کشیده تا حوض اول لوله خوابانیده شده. برای اجرای این کارها بیش از 1 میلیون سومانی خرج شده است. امروزها کارهای ساختمانی در حوض سوم آن با مرام رفته ایستاده است و ساکنان نیت دارند تا هر چه زودتر کارها را به انجام رسانیده در بهتر گرداندن وضع آبرسانی سهم گذارند. 300 سال تاریخ دارد دهه ما. یک تا چشمه 55 توربه با آب میبرامد. 40 خوجگی بود، حاضر 390 خوجگی شده. حالی که همین چشمه آب تانکسی ما همین چیز نوشیدن به حاضر بازار رسیده است. برای همین مردم ما بید که آب براریم آب تانکسی نکشیم گفته حرکت کرده است 2 سال باز. در دهه رواد باشد در دایره لایحه همکاری سودمند حکومت کشور با شریکان رشد تعمیر اساسی و تجدید مرکز سلامتی دهه ادامه دارد و حالا بیناکاران به کارهای پردازگری مشغولند. مرکز سلامتی از 10 حجره قبول و معاینه و طبابت عبارت بوده. طبق لایحه با تجهیزات زمانوی طبی مجهز گردانیده 12 نفر کارمندان طب به طبابت ساکنان رواد و دهه‌های اطراف مشغول می‌شوند. در جماعت دهاتی اماندره بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 66 انشاءات به نقشه گرفته شده است که تا امروز 54 عدد آن به استفاده داده شد. باقی مانده در 10 انشاءات ها باشد. امروز کارها با مرام ادامه ایستاده است. از قبیل یعنی آباد نمودن مرکز سلامتی، تامین نمودن اهالی با آب نوشاکی و آبهای پالیزی، بنیاد نمودن باغ‌ها در تل و تپه‌ها، کشادن زمین‌ها در ساحل دریای زرافشان با مرام دوام دارد. در روند سازندگی و آبادکاری‌ها حصه‌گذاری مردم برالا در چشم نمایان شده ایستاده است. ما حرکت می‌کنیم 35 سالگی استقلال دولتی را با دستاوردهای نظررس پیش باز گیریم.
ҳамчунин мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри панҷакент дар доираи дастурҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои соҳили дарёи зарафшон ва аз хатари обхезӣ эмин доштани заминҳои кишти соҳилӣ бо ҷалби соҳибкорон ва кишоварзон тадбирҳои амалӣ меандешад. соли ҷорӣ дар соҳили дарёи зарафшон дар канори деҳаҳои майкада ва сафобахш бо саҳмгузории сокинон ва соҳибкорон дар масофаи беш аз 500 метр сатҳи муҳофизатӣ бунёд намудан ва ҳамасола онро бошкашонидани санг гузоштани сепоя мустаҳкам менамоянд. ин имкон медиҳад ки беш аз 250 гектар заминҳои соҳил ки асосан шолӣ кишт мешаванд аз хатари обхезӣ эмин нигоҳ дошта шаванд ва ҳамин гуна боз наздики 100 гектар замин дар ҳамин мавзеъ ба гардиши кишоварзӣ ворид карда шаванд. бо ташаббуси мардуми деҳаи майкатта ба 650 метр соҳилбандӣ кӯшиш кардем ва маҳкам кардем ва ба ҳамин замин 70 гектар ба гардиши кишоварзӣ дароварда мешавад. инчунин сокинони деҳаи майката ҳоло дар масофаи беш аз 300 метр аз чашма тавассути лӯлаҳо ба деҳа оби полезӣ меоранд. хатти оби собиқаро дар ин мавзеъ сел корношӯӣ ҳам карда буд. аз дигари иқдоми сокинон хусусан кишоварзони ҷамоати деҳоти амондара ин бунёди боғҳо дар талу теппаҳое мебошад ки пеш заминҳои бекорхобида буда дар онҳо гоҳо хошок барои чорво низ намерӯид ва имрӯзҳо бошад бо азму талоши деҳқонон ин талу теппаҳо марҳила ба марҳила сабзпӯш ва боғу тогзор гардида истоданд. аз чунин деҳқонони соҳибирода ин оилаи Акаевҳо мебошад ки соли 2022 бо ташкил намудани хоҷагии деҳқонии Умарқул бо кашонидани об аз масофаи 12 километр дар майдони 3 гектар боғи намунавӣ бунёд намуданд. ин боғ аз деҳа дар дурии 4 километр ҷойгир буда дар он намунаи зиёди ниҳолон аз қабили шафтолуву зардолу, анҷиру гелос, анору нок, себу чормағз ва дигарон мавҷуд буда 1 гектарашро тогзор ташкил медиҳад. умуман ин боғ дар оянда метавонад ҳамчун як боғи намунавии таҷрибавӣ барои идомаи чунин иқдом ва бунёди боғу тогзор дар ин ва дигар талу теппаҳо мусоидат кунад. ҳар сол ба муносибати зодрӯзи устод Лоиқ Шералӣ дар шаҳру деҳоти Панҷакент озмуни шеъри Лоиқ гузаронида мешавад. аз натиҷаҳои ҷамъбасти озмуни шеъри Лоиқ хабарнигорони мо гузориш медиҳад. мутаваҷҷеҳ бошед. дар китобхонаи марказии шаҳри Панҷакент ба номи устод Убай Раҷаб ҷамъбасти озмуни телевизионии шеъри Лоиқ баргузор гардид. озмун бо ташаббуси телевизиони Симо дар ҳамкорӣ бо китобхонаи марказии шаҳрӣ ва таҳти сарпарастии ширкати Рахш такси 3333 роҳандозӣ гардида буд. дар маросими ҷамъбастӣ намояндагони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ ва хусусӣ ширкат варзиданд. аз ҷумла раиси ҳизби халқи демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мастона Муродзода, муовини директори ширкати Садо ва Симо Ҷаҳонгир Толибӣ, директори китобхонаи марказӣ Бобомуллоева Зарина ва намояндагони ширкати Рахш такси дар Панҷакент ҳузур доштанд. ғолибони озмун бо сипоснома ва тӯҳфаҳои арзишманд қадрдонӣ гардиданд. ҳамчунин иштирокчиён шеърҳои худро бахшида ба осори Лоиқ Шералӣ қироат намуданд ва барномаи фарҳангӣ бо иҷрои суруд барои болидахотирии меҳмонон идома ёфт. озмуни шеъри Лоиқ ҳамчун як иқдоми фарҳангӣ ҷиҳати гиромидошти осори шоири шаҳир ва тарғиби маънавиёти миллӣ дар миёни ҷомеа аҳамияти махсус дорад. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи тилоти пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед.